ye guso ye court or Germany ye ped the documents actually na ye timia prosecuting crofo enye se ya no ne ye ka ne keke Abusuapanin ko UK na naba de onim se ye ne won abonkomo Abusuapanin beba Germany enioma ye ye ho ne de sankrata na beka koma immigration ye de beka koma mpanyimfo amomu nyina hunu se sei ni sei no bia be na Ghana ye friwa ya authenticating it about Ghana and we start prosecution obi bia why part of this agu abusua ne ase odobroni abre papa yi ho ni kuna eni na yi ase nkomo ye na somdwie mu no obi bia watu ho na mo a opese osey no first ne de na ne we are Abusuapanin so Ghana Info TV so Abusuapanin ne da woni e watch channel so make sure so subscribe am na face so click notification bell no se basa na update bia no wo e na wudi kan ya wonsa e weka bi ene video bia e je no me na wa be fontin time no so no bi na Ghana Info yakwakofa ye de e ba beda mo eti America crib me so be come ho na ye nyina akwakohwe video ni bi e de aba ne ba ye de adwentre aba beto comment section odi mene sister I love the Royal Show at 10. Now, last 2 weeks, Thursday, Oko police station, the video normal butcher no police station. The lawyer wanted and some more me can be BIB. And I all cast of Australia, in your case. In free court, officially, my man can't and the week or court and the week. Also, we have been very careful, very cautious. At terminating some criminal court, a judge as him. We are not dealing with him in even a civil way. Say, me bo can it crowd my. We want the criminal partner. And Moshe, Madika say, which me can the OPB. The Okodi witness no more involved in count, but need any very serious. Oh, that yes. More involved in that voting. I was stakeholders net door, so I'm talking with all the stakeholders. Abusuapanin di kan chino. And woman father the day akoka ho. There are a lot of cases are lining it up. Until nura nasem na kind, we just added it to it. But in the week or court officially, a criminal offense. Nti samote so di atema, mo de mo screen record, mamon forward they will be a record at ho. Because ngofo be bron ma wo copy video na nko no ma delete screen record keep a copy now there forward my but the oka me ohun me da is just a disrespect ni on one kasa lawyer man warning so on tia se kra se bibi na ha no and oh yes sir police station honom no they spoke and he was even nanka father kra dey bono police station no because unnim enkrofo you don't know the kind of people are here. Na utimi biyo ano ke kan sem say ya. Medika ka champion for ne say nobody should come say me patcho ama branch away. Me nye reverend obofo. Me nye imama part because the kind of words and statements that appear free and numerous. People have to be held accountable. And whether you show remorse or not, that is emotion. But yeah, person no. Enye chuma. Nti Mr. Eric kawakuma to yem. Na yefano kujina court na baby and seven yeah, full accountability. That's what I've told the legal team. Full accountability, that is it. It is on the original social media. We are going to court. Any week, he will report to court. Okay. So Alex, good afternoon once again. Main questions concerning two people. Number one, Mate several times from Omomugu Eponechi say Queen case, Oma cancel, Oma suspend, Oma and whatever. Minim say a court. However, no in some no can something be put out there to let people know say it is still in a because some of us when we are fighting, when we were fighting, these are some of the outcomes we were looking out for. And to say if outcomes not but not say yeah to say sometimes some way my number two
I will just use these people as an example. A year Akofana case near the they've gone ahead to read a will, and Sisiano as matters are dying down if they are not dead. Is there something about this Dad Lumba and Akosua Serwaa marriage that can be put out there? Because minim say and only in court as it is. So is there something we can put out there? Formal something. A fee baby. I know the beton my beard the weapons be good for. These are the two things concerning that. Mami nyabotre mami nka asem Dad Lumba mami Akosua Serwaa. Mami Akosua Serwaa ni Dad Lumba number. Oni ni nkomo bia. Mami Akosua Serwaa cannot even show a text message for the past 20 years with Dad Lumba. Mami Akosua Serwaa ni Dad Lumba text message cry. The number onibi. Mami kase mu into her. Mami Akosua Serwaa send letter or the beja ware ne ye yensaka. If ya ware ensa no yensa aka. 3. Ya hia nhwehwemu wo Germany. Mami Akosua Serwaa ne Dad Lumba ni court aware bia wo Germany. Sane mami yensa mbacho. Makano from the month of June ABC ne. Yeah, mate pass a walk. 3. Okay. Mamenko de o ubisano so ankasa. Sa ne mami yensa we amaka no. Omo nim se bibi 1 or 2 we say no. Eno a kire se aware bia ne ho. Wo de ne to nchan a. Dad Lumba mami yensa o de mami Akosua Serwaa wo ye no. Enkra no kra nim se omo papa ne o mami ni aware bia. Ne manankasa. Na rawuse bo mni enkra no try se omo ne omo mami kasa. Na nkrofo mienu bi a omo tare mami no mami nu bi. Omo ene manipulate mami no. Enti mami no ne mano kra na ese omo tu ne mami fo no. Omo ne o mami kasa na be pie social media. Enti nkra na to omo mami kra pa hwi. Because someone who say, Papa we at Bomodia Shankrano ebisi ne. Woman mea, unim se, Papa no woman. Also another crana so abisi social media. The communication cry between one and mano and crana who say mame and dinner ho. Inti misre, Muko baby amon country and go for say, Mami Akosua Serwaa ni Dad Lumba number. 20 years. Oni Dad Lumba ni text message. Bibi bisa say na 2018 so kwa yes. Mami Akosua Serwaa mami ka baby. Dad Lumba yere mami odobrunyi na onyem. Owu ne ba. Ade chinye. Na no mo ye mami Akosua Serwaa ne mami ayi. Na diel kran pese obeko. Na pay for friends anya hwekra de wo ne wo ma. Nti anya hwede a wo de bra yinu bi keke wankose kunafo wankose obi one ne wo yede okose se bi wo wo fi ho pen nti okose bi ntoma kura wanfra bi na momfa de we ento bio se maami Akosua se wabusuafo kura mpo nim se one no aware na agu nti yie no busuani ba ko pese kura nsiase na busua panyini kura frɛ no ka kyerɛ ne se awari we se wajai dada nti ade na wo yese wo social media so mami Akosua Serwaa wankasa busu apanyi tisa mote so mo kasa mesre ye guso ye court wo Germany ye pede documents a kire na ye timia prosecute nkrofo enye se ya no ne ye ka ne keke abusu apanyi ko UK na naba de onim se ye ne wo abonkomo abusu apanyi beba Germany enioma ye ho ne de sankrata na beka koma immigration yede beka koma mpanyimfo ama mu nyina hunu se sei no bia be na Ghana ye friwa ya authenticating it about Ghana and we start prosecution obi bia why part of this agu abusua na nemu ase odobronyi abre papa yi ho ni kuna eni na yi ase nkomo ye na somdwie mu no obi bia watu ho na mo a opese ose no first ne de na ne ye ne se abusua asem but ne amene wo kakono we face them, we hold them accountable and prosecute them. If anybody will rise up say, "Oh my Dad Lumba, 1 year, maso," they come akuma 2 years ne ye nyuma wadaroma.
You me that's Sir Alex, Mpacho, before say Obekono, something is bothering my mind. Meet me at Kabaya and Ami Pese. Udi assembly between from Muna ye can na because una oye director of communication and I say communication team head intino. I am Ami Pese audience 7 bar on Tia and Sana Makembi. Near woman is say, ye knew that the lumba. Ni 1 year no. There is an information underground say in Ipebia or margin say on Besen, which I know is not true. They can't do it. But what are the plans? Ye dear good for ma. Ye say Kwan be fasa ye ye no 1 year no na enu twemu a ye yire ye yini tuntum na gu ho na sebe ono so awere ho kakra no di no akofom. Me that's it. 1 year no. A year Abusuansem first. I see I'm no say of a war. Nana o mame a feedback akra wadaro. Ofa e wo UK sesia oye nyoma 1 or 2 bia wo ho. Ofa free ho ba oni abusua betena ase. O made kan e toto ho nyoma nkrofo kasa o mototo nyoma. Oba official oni abusua no betena ase. Na kwan ebreben die man se omo ye omo ese ye ko omo nchan omo ese invite sa ne omo ni nyina abusua ene na abusua betena ase. Omo susu ekekere boa ne de a na omo de amayen na afere ama bonten sofo so anya pi atie ene amene ukase entu anamo bia batafe na omo eba be ye ho entoto ye twen se ofa be free UK aba oba ena sa ne omo no bia ebe koso bia na omo decide what to do. Secondly, Obi so be say that lumba 1 year. Okay. Ya Ghana. So Obi oye that lumba ni abusua ni anase adamfo ana yonko abontinsu ni best sorry tia that lumba 1 year. Okay. Say Ghana your police for your soldiers for no. Your mra ho no. We be na kama what be tuja bibia be ye fe promotion advertisement bibia be koso pa na sesebe akra ne Ghana na eda ho no no emra na ye de bo ho ban obi bia obe contrary to emra no ye be ma mra so ni nipa na din including so be make announcement disclaimer say be baso maso ma ye say you can't threaten it. You can't rise up and say anything be contrary to the Abusuaneka. And mind you, Emrane say whatever you say shall and will be used against you. And what I'm saying, more and say, everybody should record Obibia or no okasa on a page and now say Ujina Babika because the game no evidential. And the evidential proofs na court. Get the evidence and Krofua or more can was and then we'll put them to test in the law court. To see if they have that capacity and that strength. If you say you do it, and you can, you don't call no abechere court to say ampa be. You may maka. It be take here 2,000 people to take them to court. You take 2,000 people, not 1, not 2, 2,000 people. Maybe do baby Ghana or more social media na or more cassette dear Abusuapanin do brojine 1 by 1 it will in court. If it would take us 2,000 to go to court, you take 2,000 people to court. What are Roma? First question, let me say, 1 to me and Yano, my case, no. The last one. Okay. And then the last one. I've seen comment and Kofu Bibri Eka. Nana bisa me we no na ebecha udie no. Emma dear, what happened? They said the last time 22nd no court. Court no, the first court our criminal charges the state between Emma. And I normally stop order at no so the lawyer ko stress 30 days be about Ghana. Inti me no ka say ba Ghana no. Aban de no enti na our court. Ma mi odobronyin so de na court. Roman father so de na court. Cases be 5 and wo ho. Obi gina ba bia ka che say ma case e twam no 1. Sankrofo ekura ba kokore no ba court. 2 document the into omode ebu e man kura bi so omode don't have copies. Inti Emma's case is still in court.
Oba Ghana say Ghana match no no obi eti baby na omo yayi. Okrofo ehwe everybody is following this case and the case is still until nka makoma ntom ye mene muka say mother is going to court, Queen court, Eba court, Ohuahi court. If you have about 10 people, but we don't think I wouldn't disclose all of them. Thanks for your time and So obi any question there ani enya no kwa no nko na ye wo of Ales official ebi on my ben ebi also see sir ebi o say we twa punk no ai ba ku ba cho memodi aha punk no na ba ku bi wo Germany koko bi oba no ye translation ni nyina into Dutch ye wi a aha ye be ni nyina odi na to nchen ye wo of Ales ebi o adua nyom ke nya omo adua nyom de ke dua na be kom ya no aha ye de stop order na asefo nyina to ayi me say omo ba kora na adua na nya ono ye be che watum ye do to police station adua na tima mia wo se ho no aha eti omo akwante omo di atem no man pacho crime has no expiration date nti obi bi obeka se me pacho na say dabi enye acho pasem yeah we hold you accountable ufra brochire ba we make sure say ye be mo awuram fe wuram a se obi free Ghana asa kɔ no ɛhɔ ɛna obi se nsɛm waka nyina bebo ni nyina de akyerɛw nti se obeba Ghana de obi aha ɛne obetimi aba yesel maba me yese obi ane oni basa obi free Ghana akɔ ɛhɔ ɛne ye behwe nti mo nyina nkasa ye onipa be 11 as CR we are processing them to court. 28 are on the list and gradually one by one yes ye bo home and away me wa ha would ye give us the evidence na ye hu kwa de ombefa ese obi kura fra chenoma me group of companies ye nye chenoma me for nsema amaka no ene ye do ba court amade adanse aba so this obi di obi atamanya atemni debi enye ntokwa debi ye mamra no emfa nkrofo enko emedika ka chempanfo no what is ye di obi kokota ye foul lawsuit edoko civil ya anje ukra 10 billion de say ejo 10 billion 30 billion 50 billion ufri mu fia a chopper makacha lawyers no ye nje a chopper bia do kan die le wasema o bomidin na baby obegina ye be audios na kire wono montie wa obia me pacho mo obia ye nje a chopper because painful say baby a kire aboa no ehwa na ye besane no nti wo kan wo ha sei no ye robe court na wakokirem e wo ho no timia wa na me kira be da mase bebre odo broni for wasem kakra ni ameba says me ba odo broni for me go fa woni mame kon tobo asabna kai no e ma shubu de isa mata afro etina onko ashawo ni gina ho sala isa asabna kai na e ma shubu de pa me ti rua ni bia san tum sesi abio mo wai but as zigi me santi rua ni bia me sa tum sesi Elizabeth abi ya wai Let's mame carry let's me pacho odo broni for na mo jiji skade bo atim legal wife on say o mo fa koyem court case na metua moka odo broni for ni bi yeska odo broni bo ana mo ye hwani musa what does someone for 30,000 mo say let's say chom na mo say this kind na mo chire mo say let's say chom na mo say this kind na mo chire e be na hwani mu no aruguzanya no kwa aruguzanya no Opalesi bacho bi so asem kakra. yes Bacho enra yenka bi shemu. Ena papa she ba say asem no I work court no regarding Akosua Serwaa all their bruha no. O ma ka asem na wie ma. Odasi.
ama omo di nkunim ti oda obi ase me pacho me pese be who how far is true because esa na ye mu bi no ase ya kuntokwa hu papa she da be kan. When was the last time I heard Papa she was court? It's not true. When was the last time I heard Papa she was court down? Okay. Appeal, as I'm not going to do appeal. There were 10 stages of appeal, and then you measure that Abusuapanin Nkrofuatiase. As I'm not going to appeal, just a outro letter at the High Court. Mame Dorinda Hwa. Now, no, it could be assembly 1st December of 2025. Yebu assembly tia omona lawyer Kuziko file a notice of appeal. Actually, say, all 5 grounds are opposite on the appeal. First one, also on tia say, na dance or the buy and court angiantum, a marriage certificate in San Yamon tia say 2. On tia say, process a Mame Dorinda Castle Monko from Evidence Act 161 on TRCSA Mame Dorinda ka say omudi na miti. 3. Meka kwama egosi kra say o say on TRCSA odobonya dance die no omji 2 mu more than Mame Akosua say wa dance die. Afedie adanse bi a court no dwen say omuhu say ebeboa we omfa nka ho. We na lawyer kusi de koye. We odi ko gina court ayeye. Pataye. Eno na Montapo na monto flowers. The legal wife Montapo so. Mabaha Montapo. Omusi omakwa kunya Kulendi law firm na omde omoba say ombe yi lawyer kusi afri na omde Kulendi fo aba. Kulendi fo no enso de makomako 10 aka ho. Nti saa ne omde kodan court last month 4th June last month omde ko Mame Dorinda ho. Na Mame Dorinda ehwe omadansi num no. Eye court verdict na buy no emu no ma church nsem binum na mo de court saadi we marriage certificate bia nka ho ye ma kwan ma mfa bibia meka ho nti verdict na mo church no ma we de koye ekodu Mame Dorinda ho no Mame Dorinda se nyoma we no mo de abade a okay ne saadi a nyame ya adoma court mra no ese mo de sakrata we bi de koma Womo amodi omoko gina court no. First one Abusuapanin, second one Yodobronyi, third one your transition. Nti omo de sankrata no abrayen. Yeso ya hwem. Pemra no ye were 3 months eda yanim. Si ebehwe sa ne omani nyina mu yeso ye wo ho asembisa bia ne atwra koma court. Bisi ne mekura mehwem, meda ha no ma mehwem a mehwem. Nti mekura meda ha mehwem bia, me ne me lawyers ne Abusuapanin ne nkrofo ye hwem. Ade no kra nsema ye wo ho kra ye bitimi atwere aka ho kra ye nkyroye. Ti papa shi begina bonten no keka se ya one man who say be onima kenkan. 2 court process na kasa wonte ase. Eti ade e fe na appeal no asem no kra nyam free Dorinda anim enko ba bia. Na so begina bonten keka se ya ma hu se eyesika na omode pe but eye omasem ne nkwa appeal afi no matwere the grounds ne keke or Dorinda High Court the document omode buy no fa head the ne the High Court of Ghana se papa shi begina na okasa o de dase a that lumba sem na o dase dia menti ase bia fufu na o ma start ton no mate som de akrante e beka ho nti o de dase se fufu no achi hini wo Ghana eni wiase Any or tribune quite. Akrantie aha otwe no but appeal there asem no kra nriye madaroma me pasho me good evening o baby am wo this na me chiam me pasho me question say dey na mo ya fa gibi ho because sa gibi no am say wache system no ti me question no ai mo ne mo nkofo bebre wono ma ne mo cases no ya wi da akase e be shase nti momfa ono na semento nchen kra na ai nana mesere me kwa meja number no wa ha sei cases ne bebre wono ma ese etu na mo bebre wono ma ye besere mo ha sei ya mo de mo abeka obi abe frame Mr. Alex ebesi yepisi bi se me kan lawyers ne nkofo ina mo di eti zigi me de number no be ma wo ha sei na odobronyifo no ene Abusuapanyifo no moma ye moa na nkofo ya line yo mo app no
time no bambe who cases I didn't in a court. Microphone will be a court. It's just a matter of time. Why? Yeah, that's it. Ziggy Mr. Mammy Miss Main Cancer, let's short. Say Alex, fan no man DM Ziggy. Fan for DM Ziggy. Why? Abusuapanin not as Mute say Alex na mu process smooth to the film. When you call on God. Okay, Alex, so. Mani the train I didn't see. Okay. Oh, dear Casa 70. Casa. Okay. Who said, me ba? My sister Penny ba, or yeah, Juma or Uganam, yeah, I can Uganam, or ma, or me as a child protection department. Na Sunday no ba me ho fie na me de omo a maje asem na gina mu no me nu photo omo video na ye screenshot events screen savings and go fire nti no me ne na ehwe no no se o ka kire me se auntie sa video we say some de koma yugi amta as a Ghana you can waju a ye beje omo ma because time na no we life for no na ne baba akudi sun ebetwa mu eye de wokro wo Germany ha no wo bebi ama me ne wo no enti se omo de man lawyer minim se omo deal with omo involve sankofo no eye omo a Germany ha omo hwe omo ye in charge of nkwara security and nkwara protection minim se Mami, me know ya adwene pa. Because you can't. Team no crowd. I say Alex, I am the so abaso. You can't. Team ni wo UK dada. Team no UK dada. Is a lot of Germany. Yeah. Germany. You UK. Who say you UK? So if you one place and never go another place in Germany na. Yeah, that you will court dada. That was Germany. And you might be broa yeah. Nti enye say that one is taken out of the table. Yeah, who was it? Okay. Ofu be say a job Germany. Document on the buy and say Sandy called Germany a buy more who say adi see no be the Ghana na je ho krata and then prosecution will start. They make an what you say. Eti mama yenko the pese ye no ankasa so. Say be choma na chomo. Say the ombe kokot and the omba kokot. Nipa or this certificate in the buy no yemfa no kujira no nkyere ba bi onya no wan na sign ye sa ne omani nyina he I mean kan ha obi also ne deal aware no aware nye ba ko nye mienu multiple ones and one system no ma yes aware deal de akura nka ho multiple nti munya abotem ye nya hwehwe mu no na duru ha mo be hu ba bia beko why with the number no ascend okay so let's yeah that was say yeah free or buy na o do a better niam yeah that was o time ninti no yeah be na any you na what take over why mate anything be yeah so mema was ante why Vicky let us say all right okay Ebusuafo Mr. Mo mepini number no na it will be every little helps Mr. Mo why kakra na edi tumu na edi chichi o hwaze na to aze ye kan na e chichi o mo won na edi ko Mr. Mo why me the number no to wa it will be na edi pia o eti why Mr. Mo da Alex thank you but Ebusuafo mo nkasa why Ohima we get kwasia anuanom sania ye di kan kan no niam ni bi nso ho a wo ye de tudwa ntentema na nipa dom nso ebi ni se jebi ya kan se ye beti jebi se jebi ya dwa na efiri fi on teni fi obi mo nti aya na niam ni bi ho a me se mi nim kra na aya me pese meka nti niam ni bi ho so aya na mama ya ka no secretly kakra se na bi nipa nda na ho so o ha na abi tu se nwa no o se nwa tare dua ho na okutu na on the way of sound no I decoded. Na we say yes. What because that will be Ben because for example Adamu Koya makoya say yes be betchini aka recorded that like I am one of said mo a girl back on the same e man no awugina atechemu won so what I say yeah pa mo chow no man 0249 Nana Batubu
Oho, Mr. Okay. Listen what you know. I know. Discount. Now we are on social media all can say. Wait your wire. On take us now. Discount. Yeah, discount. Because the platform no so. Woman go for na do no. Interview. Mine let's say Tama yi Mami Akosua Serwaa Abusuafoɔ no ɔsɛ Mami Akosua Serwaa de ɔkasa onim no ɔne na kasa da ɔboa oni maame no ɔne maame ne nkasa yɛ na akyire ya ɔmo betua bi wie yɛ na ɔmo family ebi ba mu no ɔmo ka sɛ akebe ya ɔmo hold on fufowura ne kae Mami o problem o kasa ya bo o kasa o tun so o bre pa say ebeya nko omu hold on kakra answer na satam no so no ne mine no agiska ni bia wie enti no ono so ono ohia sika enti omo agiska ni bi nko ade ono so nya do agiska ne ba mo na wato ne car wa ye senti no ohia sika wa hu enti no akwakwa ye te se Mami Akosua Serwaa family no kura no se ni akwakwa shi e kan eye no kura 100% eye 100 yeah mine ne kai mine interview no kai so omo kan sanka yeah on hold on kakra if you say aye kura oba beye no aye no kura was suspended so opese owie bibia niket sorry niket issue no owie case bibia and sana why dey wa plan for aye no e Germany aye no was stop Germany aye no if you say madam for no friend say aka ye pese yaje apartment hotel ni bi wo Germany na Germany so so wa muku no ntamu a woni beba ho so na asa na nya sesa ne ye kwakwa do obi fie na nipa no ahokyere no mo ne ayi dabi nipa tena brochire ache enti ofra no ne Akosua Serwaa na mo pose no mo share life no me wana me ye ko bi wai na me ye ko bi ma owo me nya abosama me pa so me ka bibia bi ma obi a me nya ko bi sesie me network na tiko ntino is why your network chancho enti obi afre me sesie say no crazy because ye penny aboye jini obi aka cha me sa dan ya we disappointed me sasa me ka bi ama girl there be me pa so asem o ka chem na me ka na me ne nam no it was me chancho me ka say bi as me na ku ntino ono kra ye no sin oye no sin me nya it's the right time me ka no kra no me chancho nto ne so me sremo what time na ye woni wono anasem a me do de ye me na ye me na me de ko ye me ta so me time di ka me ne nam no kan straight away o kan say no kra de ba o kan say ana me de me o say me dia me na me nya man se me bibia for ye say yo ye nya ma me justice ni wi ya na e wo de be spices o ka tere me si wona wo frɛ me na wo bu afu chinchire chan no wo ti me chere me de me why ye why na beka yo nya me beka why pa cho dia no why ala para me ma me ti me na mo kasa yeah Israel wo no kra na wa aka no eye papa wo beka eye boni a wo be dai wo beka if you say wo ne nam no na ma kra ni beka no frɛ na be na wo frɛ me da wo ni twase what say one you chance you want frɛ me da mudi nkomo good na musani di nkomo bad enti no enye ni nyina na enye enti no mu amuso no mo yasa no munjai woni pakro woni ne wone personal issue a woni ne koye na somo ka ye no oni de no kura wo na oka me kura da bia na me ka kiro mo se maame no
onyane court justice ni wia omo betimi media prade adia me say no me wia ma me ni wia me so adia be ye take away quality bag no woni kwakura obekwa kwatwa bia media yi beto so me prade me ya lata se me na alata maybe there me come asem asompa yeah you be nya me meka no wa yeah aduabo ho yeah wo ye mo wo jame ni abo mi jara me dade na me hu no wase na me mebe hu amane o yeah if I know ye de be ka no nya ka se onye me ne na ampa se sa asem o ka kire me etim na me hu se onye sa e me wanwa I see say we a different person all the minimum de enti awon ye sa yeah Everyone say lady, we on set be okasa. Okaduabo so osroduabo nti okasa na okaduabo sempa. Osroduabo ho. Ye boy ni o. Well, okay. Agnes na Benediction. Onu ye ka se na no munya no no de o. Enti papa shi so ba be di podi ama ne se ma me ne se odo ye nyina. Ma me no okasa o ma me ka no kra bi nkyira mo. Mo po ata busu ka me ka temi nkyira mo ba cho. Mo na mo nti ase ma me no onkasa me ka no kra bi a kyerɛ mo. Me se wa wo so ma me no record ya wo ka ase mo chofa bla bonti ma me no onkasa o. Makatro me se ma me no nkasa. Ne kra ma mama na yesi ma me no nkasa. Makatro mo. Want me kasa 10 minutes. Ma me no want me kasa 10 minutes ma. Maka. 10 minutes the work was in 5 minutes I won't even kasa. That's the only three word. Yeah. Is a one thing ya na be record ma be dey to about say. Eti mo na mo se mo. Na don't fear over the hegi hey. That be hakura na you good morning. No wa Sunday ama no so Sunday ama no. Eti da ni shift no eye good no. Ono Akosua Serwaa no onko 8 hours say yeah start 5 o'clock and say yeah sorry 5 yeah start 7:30 and ya conform. Ono anya aduma the whole day so ono ma woni bibi the only time ma me ne kasa ye ada cafe didi me esataatem ano de no mbato wana kasa mu hitumo kwacho ada me esata ya didi me esataatem e ma me ne ya ena atabu sana se me esbusa na se ma o meta me da so kan wa asem ni bi ena o tin ya ne me nka asem ma mo nka ma asem na mo me ma no ma mu ni me ma natem. I was on the call. That was the day okasa pan. That was the recording. I'm here at recording. No, say or the better say in case say that she be. You can say, "My men are small. The baby about say." What you see? Into the mona mo ye kasa monti the repair can. Me name is Sonia Mio. Me abo me journey on come. You can make can. You want kasa on kai. Why? I remember say I do a buy na me nam. And okase meaning be spices me ampa ema me ko busa me nua na ya akom ya kum salosin nua na ya wa ha on request on mlaso says salosin mo ya bosia ona ya pesikare dia ye na tim salosin ju mo ya bosia na ya fanye na ya so eju won ko ade mani ku aboaye. I remember no ko busa salosin tika ono no when it come to business how you involved na ya se story nya abosia se ju won mo ka kye na be mo musika ma mo dia ye nyina ya temfa so na wo but na nya sa amle ono ne ka se ma me nya na just bia eti na ye me homa se wa change e me homa mame ka sam ba ko ha ntrɛw me de me no ne me hu ne se ekoba se montam tete ye no ene ne ma omuti me we ne no yes Waya sada mami kika. Sada mami kika. Only platform so yes. Omu benya sika. Eni tuma omu wene sakana wo ne ye kama. Akasa nsense we nyina anka mada. Na eno problem a eba ye no. Eni tuma omu timi ye de omu wene na ono so ye se eni emi koka omu ho e. Na masa problem we nyina ba. Yeah.
Eti mimi nim say maame no safufuo we no onim ho hwe na platform we no ubeka tama no sama mi akotia wani mu hu bia nka papa chi be ko bebi omo ya ade no wo de camera be so me think papa chi be gieginem ama ye mu say yes akwanu amukura no meba akwanu amukura mo de ne be ye fufuo ni bi akwamu be twa no say nyame ni kwakura ka ho bi me think papa ma mi akotia say wa de ka be mu de papa chi be ye na mo be twa ntwa to maami yisu abe woti ni baby a ne ring hye ne nsa ete ne nsa wo pe baby yi ato na mo be twa ntwa to kurani ba so maami yisu maami wo ni so o chi fufu ma so ba ya sana mate chi fufu o be eye budu pa fe nyame ni pa ba abontene ebe ma osa kwa me ahu se Akosua Serwaa onim ho hwe yes aba mara husa masumpa de amafo nim ne se nyame nipa wa try the best so ma opa mi husa no pa se mentehwe bibia ho ekoso ya papa ne man chance de mun na make kire mun na mo pata puchi ni so wife papa to papa ne man chance oh no wa try because Omo fo se papa ne fo se de e koso nyina no omo hyehyɛ ase bi ndi na timo ya fo ye na sa no na Israel na ya vet no ye ni ayi wode na naso babu mi o ma ba na fa mo to fa ne ba na to so fa wunia na ya wa hu wunia na ya oyo obi a oka no kure papa ene na me ka no wo platform so wunim se me yasa ka me to enku ni bi ni nku no ose ma na me se nana ose wo kala nie na me se ane ose ne wo kala nie dia ene wo nku na wo sra no eye good ma enti wo sachi ni nku a ena memma wo bi ama wo dia fa wo sachi Wahu taka oyobia oye gridia onya papa akobaka so naima bra towei eso oka kire mi pray na naka kire mi pray se naima wo kala ni na me se ane na me so me mo feta no mi ni mo eti no me fabi ento me pa cho me mami o so ina ana flatman oni na wo fe na aki lampo achenchana edi ugo sa ho ya na so so yon ko town I was in the ho ya o jajimi no na ma ware pen mi ko no pa ma cho se wo bua wo bo ni mo de ya aki aprempe so wa bro se wo twa abere se de me twa abere wo aki aprempe ko su litiriza wasi ni kuno na empe ni kuno se wo nkoye sa only kuno ba cho be ma no kana say my boyfriend out London why okay aki aprempe se ono be ma no kwa be ma no kon be ma na pa na cho na empe be ma no ma me se wo de enye wo Monica ene ba jubu akwa aprempe asem won wa hu de omoye no ene wa hu de no so ya de akwa aprempe guna ni mu ase o guna ni mu ase butu de mejama akora no onye mame yeso afre obi madam fu bi aka chensa woni mi ni asem de wa me sikra ne won sem o abontin no opa me chow woni mi ni asem ya konda but enye social media so ne yeko ana mse mate kono so mame ntisi wo hye obi a chi yo ene wa hu de Israel de ye no my two akwa aprempe me 24 akwa wantie ene wa hu de Israel de ye o wa 14 open no dodo not too much. So why no work in for graph for foot you know until obi asem o onsuro ni pa bia
say and some say they see kono emu de na yeme no eno na me hwe Erikus na the mpesa me can say Erikus unu abaso me business guru pa o na e de wo se yenye nkuto na alata sabra Ele wonyo, mo ba ele wonyo, mo ye. Money, you man 10% a year. You man 10%. Sabi no me pisa be yenye sponsorships. Enga mu ye ele wonyo anka me de be ko echi. Money, you man 10%. I go back be aton wate. Go back be aton. Waso day. Aso day. Go back be aton na nko ba bia. Ai. Nko ba bia. Ah, metra fa. Mama. Ni pede. Okay, ni yang konkonte. Man no mo kono so ya sasam na wo. Man no mo kono so ya sasam. Konkonte. Hey. Asemo mami. Yesu oni mu hwe o. Mana mo ni kese mami ni mu hwe o. Dada yakao Adamu o mu Endu Uji is the omo kenzo ni mu hwe. Doctor Milena so ka so bulubulu emeche o. Wonte ye. Mami no se wo be na ho wo betimi aka 100 sentence ba ko pe no be ya no de aka nyina obanwenwen sa no yes Milena so wa beka so obodam bia enche wo na so wo Milena so mu kura abodam kwase wo fichu obi aka enche wo dada wo Milena wana e boda ni che wo na se Milena se ofa Milena de wonyale o oso beka so amana abodam bia enche wo ba beka so amana abodam bia enche wo Milena shi no kura no fa Tama mi hu so yale no o start ba media ne so wodi ni kunu wo sini kunu ye bunu ni wodi ne betna ho mi na ji no yale wonu baby onu kwase asa ne ke chiri pa wo wotumi a kira tare alumba senyina aye kum no esani nyina aboa bi sa no mi na si ne wo jimi mi hu oba wo jimi se mi na shida ta mi na so oboda wate ba bla wate mi ga was ora don adanfo no se ko pe ora don de ni de o the boyfriend na wa propose akoya no ho ade se go ko bi me se wo ko pe bi na kwa ni se da bi abrewari yi de wonpe Milena saje dio ba ku odi ye ni Milena se de na nka akono bo osi ba ko ni ehu ni sa na ekoye pa da we de Milena se de ni de wasi nya beka se mi enti obi abaka se ma na bodam bia enko che no asia ma na modam onu mu ka ye so abodam onu mu ye so onu abodam o Milena se am ko so abodam se akoje se amechi obi asia we ke check et dada obi a wo so kasa pro ti bi na no nkan o kasa Milena se ko so be ye life onu madu asa no ye life Milena se na mu no wo so be ye life onu madu abo na aduro so chimi fo ba sanu Mimi sanu chasa mama ya bro mama na bre o mama ya mo ba mo miese muntie we kapo we nyasa be no beka kapo we no kro no so jimi bi onu mo asem bi aka mi hu asem kapo we beka kapo we no nti obetumi aka nyasa asem bi am yati be pa bo mi ko tie no mi hu nyasa bia sa kapo jimi fo beka ama akote sem ko tie kapo onim nyasa bia sa kapo jimi no bema wa breach yourself wa po no ho nyasa be na pak kapo we ba kan je go tie kapo oh kapo abra bo nyina se ai se bra kodu ba ko de bai anya kwa bi ne friend bra kodu bi no mama chana mfra no ne bi ni no abra kodu media unim no o akwa bi no onu abodu aduanya no no unum sa akwa no o so abodu brodi fo aduanya no no nkai no oh akwa bi na mu tofu bi no oh doctor akwa bi jimi bi no oh time bi na report ma timi ga wife unum no
This is compare the picture. Oh, akwai so ko atonke mu akobo me ne yebo adua yi. Wonka sa akwai. Anya ma atim ko ka. Oh, Ghpagetv media. Oh. Oda be kwa search na. Okogina nkransa se. Okogina nkransa se o se ogina tonke mu nti oboye dua me ka che se insurance to omo dua no. Me kan wonka sa kwa. Ade asem ka se pa. Oh, atonke me fra tonke mu. Me fra tonke mu so wono ko odobro ni nti me ha ho. Atonke mu ni anto mu nyina odobro ni fo. Apa. Eno fra anto o man ga so mu odobro ni fo. Omo nyina odobro ni fo. Omo nyina odobro ni fo. Nti e insurance o. Ghpagetv media Jimmy bi na so kwato okowe edua kwase afekwa na ye ho yedin kwase friend say heso ya boy me no ebo adua so wode ne bema obo ne bema dua ne bema nya aduma afekwa na ye bo bema apagya dendenden kohwe afekwa na ye bo bema mo yedin Mo yedin me kwa ka bo so ma ne mo dua bi kan ene ye bo bema pa Monica ene so bucket ene so bucket timi Papa na mi adumo wa fire hu ye. Hati. Yes. Erikus. Baba. Baby am jiranye. We go ram said ya no hu. Me about the nam. The see his royal atu tu. Oso obi antim mehye no. Ono ana de no ho ni maame eba kro ba ko pe no no. Eti see ade opa acha wa obi antim ye de hwe. Eti opa odogo di acha o. Se o kan sema enim de to ne so. Enti ede his royal pa acha den. It was so be antim ye. Some me offer see the bia no. Me offer so. Wasi what kai odogro ni ma call the life for so na wasi what kai odogro ni. And me money kan nyina na so tan odogro ni. Wasi what kai odogro ni because we are victim. Obi agu na warrior da. It was a victim and want to kai odogro ni. Oh no odogro ni da. Uncle odogro ni what da. For ye hiano. Monica doctor. Uma bi o TikTok o say muntu puni se say dia pro dia atu I say no wa share no obi oba bia wa ka akire na e ka re say kase eboso ameti free mother no so aka kire no omo so eda so gira ba bia omo gina enti ene de wa ba bia no omo de amema wo ofa so me fa ba kuma ho Mami be a friend millionaires, but so about Akosua say about the wa be come bia enchi nkotum. Ono amunsu kra oboda mo. Millionaires ye be di card na ko asalam answer. Ya be chi ya sa woni ni man che ya be di card. Millionaires shoot me gina ka che say atade e kulumba na hye no say red na atare no kun. What you change na we anti want maboasa na anti to mo. Ena kase eboso a etwa to ne say sia no Adamu maame esifom eti se me catch mo ene Akosua akua prempe frem so hu no Akosua akua prempe na komodie mu no Adamu dua na oboye no akua prempe city so mokọ nanano because Adamu de Ghana nsuo nyina enti akua prempe se na obey de Ghana nsuo nyina be de chiri Ghana nsuo nyina so enti ya wo se ye kọ nanano ho na ye kokọ he de mu betimi aya fa wo se oba me fra akua prempe o se mo ayeden o be hia na twe be ka be miensa o se twe be hia no edi a mo so mo hia konfo a wa bia obetimi agina wa dane Ghana nsuo nyina enye sa dia mo ayeden e be yire fa eno nyime 830 na Adamu maame duru ye 830 no duru Ghana walande no ka say no okoduru 830 no odan kran enti no ene waduru kumase ama frente ama omubu na so isi are de be edu de obodo ni akere antoa obudi kan akọ ye na boson kese ho e wo antoa na no badi di na over na no so badi di na no so badi akọ hwehwem na afi no se na no betima gina dane ayi no ensu a wo Ghana ni nyina de a na ndi obo behia edwie nko ankre omo be se hia somo nko aboto baako no mo hia fresh entontom eso boto baako na se de biasa entafre so ankre da be bia obenya sa ma we e de akọ eme de adane ama wo no eho na be over the kan no kra prempe ka che se duabo no mo eden o se duabo no mo